Tubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but hila ban layu ban puli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riun pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit ha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan U MLA ka Congress na Umsing constituency u Dr. Celestine Lingdo uloong baka VPP ka balam khamat bandawa panbet thamai ya ka reservation policy kala pelong jengki da ka basya thangan bat kala sangeru ya ka jingsha thangan handrai hadu menta kam syam la panchai ka ba kum kanu kata ka jing panbet lani kata ka jing pen thamai ya ka reservation policy bat ka VPP ka kwa bakalong ka ba kumnu kata ka jing panbet Handrai ka pasyap tiang uloong bayo ba ya kabha kabala don lupa mentaru kandu no panban. Ya kani ula keren ha kejelang jong keseng kongres kabala long ha umsning. Ka statistics ka ong 62% kidai ki khasi jangtian. 62%. Te kata kamdai namar bangi lalik kini kadai namar baki klempas ngirung mengi. Ar hajar ar ho ar jayu hapo assembly nga katu kopor ngamlong MLA amdei mangakren persya iba Adelbert hapo assembly iong ya kane ka reservation policy jangi dei ban review no kamtam ha ka lat ban le kule dangle professional studies andala ya kren hapo assembly ki badon hapo ka sorkar ki atebot ki ong ngim priang ya kene ka jingkren jong u MLA badon burong di ularan te Henry namar balayak tai hapo assembly kadon ka wei ka konggaro ka bakerteng ka zenera mara namar balayak ren hapo assembly maka kalik file case hapo high court jong ka Meghalaya bat habdeng jong ka jingya tai nya hapo court ka high court ka ong kumno ka la banlong baha Meghalaya kadon ka reservation Henry kamdon ka roster kadai ka register di namar balayak tay da iba Adelbert ka iga ngiyo ka roster di mentang akwa ban keren kendiat ka iga roster Kaparti VPP ka ong bangi ngimkwa banikren ni karosta ngikwa bet ban review ya ka reservation policy tolek ka bomon ya karosta tidak lagi pe itu ibadon kolom semua ngasuk baro kini kibangapen IUP lada pilih hapo website sutai ha mobile jong sibit dawai ka meeting ka Meghalaya State Reservation Policy Pio ya ka policy, pio ya kini ki annex year bar ki rosters. Kadon ka 10-point roster, kadon ka 20-point roster, 40-point roster, 100 points roster, 204 points roster. Kibabun magidon ki roster. Katkum ka size jom ka department. Kino ki department kibadon ya ka records. Kat nongut la tungkam la da biang ka records kisyu penrung hang ni mo kan peniduk saifi hakatu ka column number 2 the PP serial number 1 to UR kamut unreserved number 2 serial number kadai kasih jangtia balai de garo basawan kasih jangtia basan garo bandriu kasih jangtia banyau garo bapra lawan biang ke unreserved kategori. Kabangun, subuh mentah, ngini keren kendiat lada ka department kadon ya ka record kabarim. Kin sama kangne. Subuh, hausnem kat kendai spa prapo, latungkam.
Cuba serial number 1 yo on reserve. Kintik hantu on reserve. Haka baar kasih jengkia. Cuba haka serial number balai. Dei ka bahak jauh garo tambah hak tu ko por non garo bapas undei u kasih kerten. Tambah kin pendaftar cuba haka nomor kabakan riu. Cuba hadukkan nombor kabakan riu urungu kasih jengkia. Tinang ni sekemat andang itung kambiang hakane ke department nomor hane la tho name of the post total cadre strength hane haneng mo. Tingau ngi mene ki post ki barim la detik barok kapoi hasirial nomor kan riu. Next cuba hakane ke ju ke department ka light post ka serial number kawan garo denum deh kabumut buat ke advertisement rukin saong ubala mancap udai tang ugaro namar balai kaso roster point ka ong kadai ka pali jongki garo hilana kadon ka post arteli kin advertise arteli kin ong kawai kadai jonggaro kawai kadai kasih jengkia. Kita kita persya ayah kene ke reservation ki ong ke reservation system ka penpia ayah ke imlang salang jongi he ki arteli ki group kawai kedai ke backward group kawai kedai ke forward group ki ong ru ba ka kas lane ka jai jong pi kam de ban long ka daw ba pi de ban yo ke reservation te henry hadin ba mi kene ka mandal commission report mano badai banyo kebeningkong ki backward class kabaar lada pilong inadequately represented in the government kabamut lada hakayo kamyo jam sorkar piduna palat kibriu na kakur na ka jai penriu jompi ki batrai kam sorkar kita ki di banyo reservation bat kabalai Kiba Sa'din hakayo kakot. Bat kani ka commission kala airu ka suggestion ba ka creamy layer wat manta mengi kasi jentiaru kidon kibadon ketaka yo kakot kapule dang le kmi kepa kidai ke officer kayo kakot jongki ke bahe kum ya kita amde syu ban ai reservation hangne ke ai recommendation kumno uno ubriu ubadon ya ka constitutional post kamut ladau kpa jonga ubadai kasi udai judge apa ka court ngadai kun kasi ru ngamdai ban yo reservation kamut ban exclude ya ki creamy layer kamaar ladau kpa udai class 1 officer kamut kpa jonga udai UMCS mo uyok promotion banlong IAS ulalong class 1 officer de isu banyo ka reservation nakamanta gikun kikti henry ingi mdan map check kita baro nangta larab argun ukpa bat ka kemi kidai ki class 2 officer kita gikun ru kimdan hoksu banyo reservation ngakwa ba pinsyai ka reservation policy ngakwa ba pinsyai ka tag roster system bat ngakwa ru ba pinsyai ngakwa ba pinsotu ba teng kamyo nong bas ngapjar banya ke bahala ngan sa pinsyai kata nilai asam gitu dikot lengkrap pe yang gini gibadon ki slides gitu gibadon ki square mo pe ka slide number 4 ka Meghalaya reservation policy ka balatri kam nadu ka khatar tarik Januari kat kendai spa nyopo ar But ia kani ka jingpen trekam, lapan trekam hapo ka artikel ka bakat riu jong ka Indian Constitution ka clause number 4. Ka reservation jong ka Meghalaya ka ong kanu ka kam sarkar habalai kam. Ladangi tungkam ni ay 100% ya u garo 100% ya ki kasi 100% ya kiwe ki scheduled tribes and scheduled castes but 100% unreserved. Kamu uno ula bani kini yang kene ka 100% lada udai unom song
jong kami halaya ula bandai ubihari unepali uyupi uno tangma udai ban long unong song sunong jong kami halaya khasi kebamut barok khasi jaintia maram lengam mo 100% ka badai ka baha jongki haba ki tho examin ki pass be bat ki rung sa ki kam ka jongki ka baha jong garo pa 80% Henry Bunsin Kim Ju Pas Lara day ban pas sao ngot teng ki pas tang arpo de hakine ki post nam ki balale ka rule jong ka reservation policy ya Meghalaya ka ong lada amdan bapas na katu ka group garo la bantung di ki pa kabamut ukasi jaintia ula bandrung haka baha ka ba ugaro umpas wat lada ka dei ka baha jongki di mana ba yonong mangian ngiyo sopo plus kat ka bakim la ban pas ki parlo garo layo rung daki kasi balai ngas ngap jar baro siketa ngala keren kat to kan teliki media handai ngampua ban ong ba ngaro ngadai ban pau ka media ba keren nomor balai baro upai ba ulalong sentimental umdang syu ban perkat ke ka babek bat ke ka bombay ke ka bayonong bat ke ka badunong lara pikiran kipai ba ki ong sikentin pikir sanem ya ka PPP nga kersan ya ka jaj bandriu tam dai ka PPP kai ka penionong ya ka jaj bandriu ngan kersan ya katakan tengah ong ipi hadin bala thau ya kena ke expert committee hadin ba unong sya tangan ulah sange nga sosi ban ong ba hakawai kasni anda ke expert committee kan ong nang ne sekman ukasi jaintia bat garo kin sayo tang 20% ya sampara mapi hata kapor ngiyo markat no marlai po mentah kapor bampak penki ngiyo mar sopo tinamar bangila diman palat ban review ke reservation policy ngiyo total rupo yasam mar siteng marlai po dunong dunong na yonong ngi dunong bat hadin balami gane ka huri hura u MLA na po Raja Bala Dr. Mizanur uang ba ngiru ngidiman 100% day ban reserve day ban long unreserved kabamut 100 na kasispa day ban long open dia barok tilada ka sorkar lane ka court ka interfere kata kajing diman jung ukam maklara te ngam yaro yo utama kajing diman jung ukam makla